2 ай boyu içmediniz. Таза зерексиген ekan ya. Horpa bizim. Alım yedik, alalım biraz inşallah kalıyor. Arkada alıp gittik. Assalamu alaikum YouTube görüşler. Tangı saat 5. Kuda kalasa biz ayıldan çıktık. 4 günlük babashtat olsun bagandırıp geleyli dep. Ona bizge iyilik, Allah'ım yaxşı yol versin. Tınç aman çıkıp görgen nasip kılsın. Dostlar, videolarım koyunca sayahat, жаратылыштын кооздугу жөнүндө болуп жатат. Кыргызстаныбыздын ушундай кооз жерлеринин бар экенин көпчүлүгүбүз билбейбиз. Мен келечекте Кыргызстаныбыздын бүт кооз жерлерин кыдырып тартып, ички жана сырткы туризмди өнүктүрүүгө бир аз болсо дагы салымымды кошуп кетейин деген ой максаттарым бар. Силерден суранарым видеону аягына чейин көрүңүздөр, себеби YouTube лайк баскандан да караганда адамдар канчалык видеону үзгүлтүксүз узагыраак көргөн болсо, ошончолук башкаларга көбүрөөк сунуштап таркатат экен. Su açık olasın. Sel gelip köprüden alıp kettir. Az başka yaktan öptük hareket kıltasın. Adam boyu meneten taşı bizden. Kaysı resim değil ama bir kızıkta ciddi oldu var.
Уже 1 saat 45 minut болуп тур. Дөңгөйлөшүп калдык уже. Азыр бир дөң болот. Андан ары уяз тегиз. Дагы 1-2 саатта кылсабыз, андан дагы жардын кырына кешебиз. Кандайсыңар жигиттер? Жакшы келип атасыңарбы? Манай кандай манай? Кымыздык кары элек бекен? Жакшы бекен? Кымыздык билбегендер барбы? Бар эле билсе эле. Бизде кызгалакта кыз. Бирок орусча аталышы пион уклоняющийся экен. Жети аябайсан. Ушу май айына чыгат бул, апрелдин аягында майда. Кандай анан? Сон. Кыздарын кандай атасыңбы? Сиздерге. Бүт кыргыздын кыздарына. Tamam tatlı olsun jigitler. Биздин завтрак. Ayran, tamak. Bu da ünkür var ekan. Emnenin uyası da var. Ünkürü bilmeyiz. Ünkür çöp, bilmese yaşaganlar var. Kışında эгерде шығып қалсам шылдап түнесем болады екен. Бұлдағы тереңдігі дағы 2-3 метрдей ана жаққа кіреді екен. Реңкідей салқын іші күн тиіп еткен тап-тақыр. Çaça geldi sana. Aleyküm assalam aka. Qanday денсаулық жақсы? Аман есен келді азбы. Ең чоңы сіз оқшайсыз. Камераға қарасаңыз байке. Ең алдыдағы балаларды баштап, жол баштап келді оқшайсыз. Барын мен айттым. Қаншамызша контроль отасыз ба? Атта алғанда жүргілі тезірек басылады. Sen nükam kalıp kettasın da görünce. Görünkezin ezili. Vallahi kaytalanmaydı. Tezrak bassana koydun. Saat 10 болып қалды. Баратабыз. Қарабұлақ деген жайлауға шығып қалдық. Muhabbette қар мөңгілер бар екен.
Жобасы клейстерге аз маяқтан бір шымшық ұшып кетті. Ол жердің түбінде бүт эле чымшықтар дарақтардың үстінде болса, Мукасын алып көрбөйсүңөр. бұлар жүрді тибегіле. Бұлар мынтип жердің түбінде бирен жасап алышып, ушул жакта эле болушат экен. Карабулак жайлоосунда жалгыз азырынча жалгыз чатыр бар экен, жайлоочулар. Ушуларга келип билейличи кандай отурушат экен, качан келиштир. Assalamu alaikum. Қайсы жақтан боласыздар? Assalamu alaikum. Қаяқтан? Сабақтан ба? Жақсы отырасыңдар ба? Қымыз жоқ бұл? Жылқы hem келеді да? Жақсы. Қаймақ жоқ бұл? Қаймақ. Biraz satmaysan. Çek öteyle. Nime? Keçeli açıgan suyu koyup koydum değil mi? Bolu öteyim mi? Kayra koysun. Kayra koysun gerek ekan ha. Söz yok da. Biz o ton televizyon çıkıp attılar. Kızılköy'den bulamız. Sen kaçtan? Molcaktan aşk görüyorsun ya da biyaktan mı? Biyaktan. Aslanaptan aşk görüyorsun da? Kızılköy'den bir menen çıktı ki bizden. Ha, Şulcaktan mı? Kızılköy'den de. Yol vermiş yok. Biyak menen katta verin. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Atın kim? Şu aytasın mı? Soğuk bol aytatın dası? Son жерде отырат екенсіңдер да қоза? Son жерді тауыпсыңар деймін. Көптен бері шығасыңар бұл жаққа? Телевизорға шыққансыңар, шыққанбайсыңар? Шыққансыңар? Hem kar var hem ehtiyat bolup çıkasınlardı. Aa, çok kısımda kar var. Evet, ehtiyat bolup kar. Nereye oturalım acaba? Böyle. Temiz yok şu an değil artık. Жақсы адамдар екен, Алла разы болсын. Қаймақты жөнінен ақшасын албай эле бизге бекер берди. Ақшасын берсек албай коюшту. Қаймақ сонда екен, а? Başkaça ekan Mansur ayıldagıdan ha? Бул жакта чөптөр да башкача да. Чөптүн түрү көп бул жакта. Şununla bunday kol. Чөптөн зависть етіп бирок чөптөндөгү. Кийин байкайсыңар, каймак ачуу болуп калат. Баягындай малдар ачуу чөп жегенде. Bunday kozlukta kaymak jegende sonunda. Ма, чайдан ич. Kaymak çok. Чөп сөйлөбөш. Eme içmem. Ана нормаль экен кара. Ич, ал. Kara altır da kıraştasın ya. Nurdileken ayttatı. Desen. Aynen video. Бизде телефон бар. Kıvas da var. Та кимде телефон бар? Мына кайыпкен. Сенин телефон бар, телефондорду бергиле азыр. İyi. Телефондорду алабыз да азыр тиги эмеге. Бияка залогко таштайбыз да аттарды минип кетебиз азыр. Болорбу? Оке. Bulov. Ооба. Эшто бирок 2000 десе эме телефондон айрылабыз да. Ошондой дейт да сен. Машалла там. Туугандарыбыз каймак эле бербей бизге айран да куюп берди. Nakaka ayran içip aygır oldunuz o. Bayağı. Тамаша да, суу ичип бизнес болсо. Garilla. Микс айран менен каймак кошулуп, экөө аябай дам болуп калат экен. Benim aygır olsa gel. Boş get, çıp bel. Ay 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 ay. Ay ay ay.
Молодец. Академ var ketmek. Жана кичинекейибизди кыйнабагыла. Эң кичинекейбиз. Кыйнабадыңбы? Açık sonuna geldi o. Ышың кандай экен? Кішкене екен. Мына Кудай кааласа дөңгө элештик. Кабачта тоосун элештик. Kuday verse. Скалолаздар, давайте. Красный. Мен чыгам азыр. Сага эмне болду? Көрүк машыгыш керек эле да ошон үчүн. Onda kımız. Что-то жай кетип атасың, койма. Тамаша. Этият болуп шашпай чыгып бер, тамашалап атам. Калды. Ya. Шашпай. Акырын жакшы кармап келергиле. Биринчи орунда коопсуздук. Бирөөгө мактанам деп. Терс үкетем мына деп өзүңөрдү көрсөтпөгүлө. Согон дегенди ким билет? Жыты кадимки мо чеснокто. Жапай чеснок. Башы, конечно, мындай томпок чеснокто эмес. Шундай бийик тоолорго чыкканда эч кимдин оорубаган нерселер козголот да. Мен мисалы мурунку чыкканда давлением түшүп башым айланып башым ооруган, алсырап. Кээ-бирөө куспаган адам кысат, ар кандай оорулар болот. Бул жерде бир инибиздин мурдаган акетти эчтеке эмес. Ден соолугу жайына токтодук бир аз канап. Азыр дагы дальше кетти азыр. Жанакы горилла ичип маймыл болгончакты кымыз ичип горилла ичип маймыл болгончакты кымыз ичип айгыр бол. Saat birden 10 öttü. Bolcol menen 2,5 ming 3 ming nikit biyikte ketip atабыз. Onun başı görünüp kaldı. 2,5-3 saatта Кудай кааласа чыгабыз чокусуна. Ушул менен экинчи жолу болуп атат ушундай. Бир аз давлением түшүп кетти окшойт. Алым кетип, абалым бир аз начарлап калды. Аркада калып кеттим. Мурунку чыкканда дагы ушундай болгон. Ушул 2,5 миң 3 миң бийиктен өткөндөн кийин ушундай болуп баштайт экен да. Эмнегедир. Мурунку чыкканда да башкалар эстеке болгон эмес, менде ушундай алсыроо пайда болгон, баш бир аз ооруп. Азыр дагы ошондой башталды. Жата ал эле, чачадыңбы?
Жоқ, мен просто сізді шығарып тұрайын дегенден жатып алдым. Мен дронды ұшырып бияқта артта алып кетіп отпаймын. Қанайынан. Байбек, қиналбай жатасың? Қиналдың ба? Қайта көр. Сен ойлағандай емес пе екен? Алыс қой, ешеле жетпейіз отуға. Ақ башы, негізі. Бақ алсайым. Ала шықасын өсін, секен шүйіп кетесің. Суны салбайсың. Жан керек дәлі бөйгі. Қашы етет қылбай тақсы. Мына сілерге баяғы мұқтар төйлеп, үйлап еме болатпайсыңар ба? Ошо сілерге мақта натуральный бар екен таштан. Майда-майда бүдірмен. Oh! Neydi? Azıcık kalktı ehtiyat olanın. Olacak karay benim negedir çöp çıkmaydı. Korkma. Тердеп алып алған суларды қайда ішіп суыз аз қалды лес. Аны обедке қалтырып, экономдап қар жеп атасыз. Зато мұздар кішіне жесең біраз болса да шамкың басылып тұрбай. Алла қаласа мына шоқуға шықтық. 4000 метрде. Восхождение. Келе, менен митта тартып алат, мен оны жакты көрсөт. 4000 метр. Айдагылар аза сүрөттөрдөн майлуу. Мякта туруп, мен сенин орнуна тургуну бабаша тамаш тартып. Фотография. Қандай болды ана жігіттер? Жакшы. Қиналдыңар ба? Қиналсақ тағы. Қанша қиналсақ тағы шындай биікке шыққаннан кейін қиналғаны ескен сүйіп кетеді екен, Соны мол. Қандай çıkыздың білем? Мына 4000 метр. Оны станция қосмай? Бастар. Ол жағы Қаракөл, мұны толырдың арт жағы. Ол жағы Тоқтағұл. Шкек. Мұның арт жағы Майлысу. Мына база құрған жақ бұл жақ. Мыняқа қарап тұрсаң, Бұл жақ Жалауат шары. Бұл жақ Октябрьский. басыңы өлі, басыңы. Даярсыңар ба? Қатығыла. Видео турбай. Қандай озыға шығылғансыңар? Қайсыл тауда отырасыңар? Бабаш атат осында. Молодостар. Sıdav geldi ya ket hemen ses. Deniz dengelinden қанша метр биіктікті екен? 4000. 4000 метр биіктікті.
Деңиз деңгээлинен 3,5–4 мың бийиктиктеги Баба Шыта тоосунун чокусунда жайгашкан телевышканын кызматкерлери кышы жайы суугуна чыдап, суу жоктугуна карабай бир чыккан бойдон 2 ай бою кызмат өтөшөт. Бул жер жабык аймак болгондуктан видео жана сүрөткө тартууга болбойт. 2 ай бою жүрбөсөңүз, таза зериксиген экен, Вакыт ой экен да, ушунда, ушу долгий вакыт ой экен да. Өтө узакка. Баана мисалы чоң-чоң 150 килограммдык аппараттар бузулуп калса эмне кылат? Кантип алып келесиң анда? Ат менен жүктөп, бөлүп кураштырасың да. Ат чыгат экен да? Вертолет келеби буяка, келбейби? Качан келет? Вертолет алып келген да. Мына чоң нерселерге болгондо эле алып келет экен да. Чоң-чоң. Чоң анан акчасын төлөш керек да. Мамлекеттикби бул? Мамлекеттик эмеспи? Мамлекеттики мен көмөзүнүкүн алып келет, мамлекет алып келди. Барды. Трансфер керек. Эме, бир күн калып кетсе болбойбу? Болбойбу. Рұқсат жоқ та? Камералар бар да. Антендерге ham камера коюп бара. Ким чыкса карап турат. Чужой келди, бирөө кирди. Ал силер ошону билдиңерби, камералар? Биз билбейбиз, аяктан көрүп турат алар. Өзүңөр билип көрүп чыккан окшойт деп атпаймынбы? Алдына нетсең бар. Сиз ошондо универсал болуп каласыз, охранадагы, башка дагы? Азыр эми охранага тартып. Только коргойт келсеңер да, келдиби? Өзү карага. Чужой эмесми? Мына туугандар, бул телевышка стратегический объект болгон үчүн өзү тарткан негиз болбойт экен. Бир аз тартып алдык. Саат 6 болуп атат. Азыр уже кайтабыз. Түзгө чейин жок дегенде караң киргече түшүп алсак, андан ары фонарьдер менен кетип калабыз. Мына 4000 бийиктиктеги Баба Шыта тоосунун бийиктүүлөрү ушул экен. Биз турган жер 3500 экен. Бара. Кетер ya. Өрсең алый токто. Каякта калды? Мен деле кетсем болду. Путуңа тарар кичине. Кеттик. Давай. Кечки саат 9 негизги кооптуу жерлерден түшүп алдык. Дагы 1 сааттай бассак машина жолго жетебиз. Машина чакырып койгонбуз. Ушул менен достор, ушул чыгарылыш аяктады. Кийинки чыгарылышка чейин аман эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.